Ekitabo ky'okutandika eshura ya 50 okuziikwa kwa Yakobo. Yozefu yajumara aha maisho g'ishe yamurraho yamunywegyera. Yozefu yaragiire abaheereza be abafumu okwomya omutumbe gw'ishe n'omubazi. Abafumu niko kwomya Isirayiri. Bamara ebiro 40 nibamwomya ahakuba ebiro by'okwomya niko byabaire bingana. Kandi Abanyamisiri bamara ebiro 70 mu rufu rwe. Ebiro by'orufu rwe kubyahwire, Yozefu yagambira ab'eka ya Farawo ati, kumurabe nimungirira embabazi, nimbeshengyereza mumpikire Farawo, mumugambire kutata yandahiize nagira ati, reeba naza kufa, oryanziika omu kituuro kyangye eki nayekoriire omu nsi ya Kanani. Mumugire muti, mbwenu nakweshengyereza omureki ayinamukye aziikishe agaruke. Farawo yagarukamu ati, inamuka oziike sho nk'oku yakurahiize. Yozefu yinamuka kuziika ishe, yagenda hamwe n'abagaragwa ba Farawo boona, abakuru b'omuka ye, kandi n'abakuru boona b'ensi ya Misiri, n'eka ye yoona na bainishe n'ab'eka y'ishe, konka abaana baabo abato n'amasyo gaabo g'entaama n'ag'ente babisiga omu kyanga kya Gosheni. Yinamuka n'ebigaari n'abahambaraasi gwaba omutwe muhango munonga. Bahika omu ihuriro rya Atadi eriri seeri ya Yorudaani, aho niho bacuriire munonga n'obusaasi. Bwanyuma yamara ebiro 7 naririra ishe. Abatuuzi b'ensi egyo Abanyakanani kubareebire nibacurira omu ihuriro rya Atadi bagira bati, oku n'okucura kw'obusaasi aha Banyamisiri. Nikyo omwanya ogwo gwayetiirwe Abeli Misirayimu kandi guri seeri ya Yorudaani. Batabani be bamukorera nk'oku yabaragiire, ahakuba bakamutwara omu nsi ya Kanani, bamuziika omu nyanga y'omu kibanja kya Makipeera ahashungaine na Mamure eyi Aburahamu yaguzire hamwe n'ekyo kibanja ahari Efurooni Omuhiiti okuba obutaka bw'okuziikamu. Okufa kwa Yozefu. Yozefu ku yaherize kuziika ishe, yagaruka Misiri na benishe n'abandi boona bagenzire nawe kumuziikisa ishe. Benishe ba Yozefu ku barebire ishe baherize kufa bagira bati, obundi Yozefu akatwanga atuture ebi byona ebi twamwisize. Batuma hari Yozefu nibagira bati, shwata akafiire akaragira ati, muryagambira Yozefu muti, nakweshengyereza osasire beneshe okushiisha kwabo n'ekibi kyabo ahakuba bakakukora kubi. Mbwenu tukweshengyereza osasire okushiisha kw'abiiru ba Ruhanga washo. Yozefu ku bamugizire batyo yarra. Na biinishe nabo biija bamugwa omu maisho bagira bati, reeba hati twaba abiiru bawe. Yozefu yabagira ati, mutatiina nimugira ngu ndi omu mwanya gwa Ruhanga? Imwe nama yanyu ekaba eri ey'okunkora kubi, konka eya Ruhanga ekaba eri ey'okureeta ebirungi okukiza abantu baingi ngu barekye kufa nk'okukira hati. Nahabwekyo hati mutatiina ninyija kubaha eby'okubatunga n'abaana banyu abato. Yabahamiza, yabagarura omutima omunda. Bwanyuma Yozefu yatuura omuri Misiri, we n'ab'eka y'ishe, yahisa emyaka 110. Yareeba abaijukuru ba Efurayimu abaakashatu, kandi n'abaana ba Makiri mwene Manase bakamuzariraho amaju. Yozefu yagambira benishe ati, naza kufa, konka buzimazima Ruhanga ry'abatayayira abiiha omu nsi egi, abato omu nsi eyi yarahiire kuha Aburahamu na Isaaka na Yakobo. Bwanyuma Yozefu yarahiza abaana ba Isirayiri nagira ati, buzimazima Ruhanga ry'abatayayira nimwe muryiha amagufa ganje omu nsi egi mugagendane. Atyo Yozefu yafa akize emyaka 110, bamwomya n'omubazi bamuta omu shanduukye y'okuziikamu omuri Misiri.